Kapri survive baro di pelok kepecor. Bat aku beli ru IP baro di subscriber. Bela juga shaninga nak por sekepor. To beli undang kerku kedok IP berkenang yok kemen upat kepoi kebekia. Hadu R4 square meter bat kepisah pelak tengka man la kawai pakawai gelong ying dawa ki harjan tongin sangam ikubor o sumbut menteri rang ba ke jela mekalya uba Preston Tensong ulong bagat kum gejing dawa jong ki harjan ke sarkar ke amla ban le ai nebat penhon namar gejing dawa jong ki gelong hadu R4 square meter ke jakai kawai pakawai gelong ying bat gejing dawa ba ke jong ki gelong pelak tengka kepisah hakaba na kaliang jog sarkar kumnokan presyon ng rim kata ba Preston Tensong ulong ba kajing dawa jong kanhun harijan pansayat community lani HPC kalong ko pamihap bar amla sa tiaman pediang ulong ru na du kajing syang jingelang kebenokong nilai kren syai bangin don kajing terwa blueprint kabala ban pediang ki arliang ki kanhun namar kumbalong mata kamlong kebesuk ban yo ga jaka uli thoro ban kaliang jog sarkar kilapha ya ke blueprint hakabal terwaru ya ke jaka ke biang pha ke bahab ru ha European Award hanrei habal yok priang plat ya ke city ke jongki ngamdot nai ai ban keren na kaliang jog sarkar kin pha no ya ke affidavit ke high court badon borom hakabai dai bat kene ubak Preston Tensong long ru bala dape ya ke jeng keren ya ke tegi harjan kikam bagi don hne la polat cispa replace nam hato philak ban ngej hato bisngai hap bagi la don hne la cispa replace nam o sembut menteri berang ba jong jela ulong ru ba om dak kwatan bani kren hanroi la ragi kwa bani khon ai gini khon habai dai pat bat ke sarkar kan la ai habai dai bat katai ke penta uba Preston Tensong ubolong ru chairman jong high level community lane HLC oli tho ba dang shu yok diang yak city manin ngasngi bat ki ha bani syong jingalang shwa ban ra shimrai amar ke jubab joki kalong bagi melak ban priang ke terwa jong sarkar bat imat kim kwa ro bandon ke jing kren syai pantip uai plus bat uai minus